usoyanan ki mamalita unturu te ayub di pasumpu diona nyanyian jemaat nuansa di gereja Toraja la songlo ki la pasonglo te to di kamasei papa anarani la tasoyanan te ulilan tatote molan te melawalang kumua puang mangkau pakbengan ni puang mangkau nalai sule la dia minkan tamane rampan di padang tamane songlo masiang jawang mikinan tasong kasisiri itu tani nikmati tenajan ko puang mangkau pakbengan ni puang mangkau nalai sule maka umpabengani maka unalai sule Porayan na tu dadi lakote tauna nakamasite ambe lamboya limana sudi kireke umpabengani puang maka unalai sule dapat susite lalantu penaming papaya pak kaboro lan pak arapuan tento kumua maadurempa tu ambe papa anarani apalagi lako kamu anakna ampona rapuna le atau berana rapuna tampe lami amin dan kumua puang matumang tempat beni tu ambe papa anarani lan Allah ami ya nu kamangkam nalai sule ya Jesus itu matanang penami lasong lo masiang paya tak aminkan ni oh saya nak boleh lali pukada tongan ni tato le domai tani mati teh Abdul na to temu ni pukirong-kirong ganyan yan teh. Iya, daw pa kunde-kunde to bulog niya palagi to kamo to unik man ito pa kaboro yo may ambe papaanarani way. La pambura ni no mi pukari teh. La mirasakan ni jo kale bisa ko mi. Umpabengani Usong-usongkan di sisi di buang mangka unalai sule Pak Benduan na buang la tontoron dong ti lamitu haganta lante tarampang maduse sangana dipudi buang maka umpabengani buang
yun na. Saya bantuin. Paporayan na tudadi lakote tauna nakamasihite ambe lamboya limana Tamanasan kinefrain. Taluang bagi matampunan. Ya. Buanglah tuntung dongki Lamintu aganta Lante tarampak manusen Sanganna diburi Tatamanasan. Lai su